Anya laki din! Ada ka di pa pananyo itang aldaw, tatang? Ada, anak ko. First Friday of the month. Ita, iso nga the meeting may a senior citizen ni barangay hall. Ay, wan gaya man niya. Apay ka di, anak ko. Ibatik kumakada kayo ti ibayad ko iti in-order ko alasada, tatang. Ay, saos. Sapay masapa ka rumwar. Ala, ayos lang. Mapan ko lang ang ibati iti tersena ni Mayet. Ay, wun San abalikin kwa na tadalaang mo't iti tersena na. Anya ayat in-order mo iti Lazada, kumare. Ay na, gamit adag iti ubing ko. Nagorderak man iti sapatos ni Kulas kiniigoy ko. Ay, nalaklaka kami iti online. Nugatang mi jerwar, anya lakit din. Doble ti presyo na. Wan nga rod. Iso nga kaadwan nga usar lagi iti ubing ko, kat orderak iti online. Oray siya. Oray dagiti usar mi diti kusina kat online amin. Ala nga ron, Mare, Pakitad mo tulatan kinimanong rider day tabayad ko. Ibagak to kan kwa na, adito latan ti pangidrapan na. Thank you talaga, Awan pangibatsak asabali. Awan ang yaman na, kumare. Mala, inkan, tapno saan ka mala daw iti trabaho. Nagapwang ngay, Mare. Narabyan ka man. Anya dagita imot mo? Ha? Parcel ko dahi ti Mare. Ha? Napan ko inala ija istor ni Mayet. Ijay ko ngamin nga imbati ti bayad ko itay bigat. Kasta ka di. Mabalin gayam ti mangibati iti bayad ijay. Katwan mat. Mabalin lang nang runa no adda papanam. Kasta ya. Alaman, tano addan tumot ti order nga adda maira na apapana. Ibatik tumot ijay. Wan ko, Mare. Naanos mat ni Mayet apang ibatbatyan. Awan anyaman nakan kwa na. Anyaman ang detapak kabisbisi am dita silpon mo, Linda. Itayak pa yung agay-ayab ija kusina ang manganan. Mga anak tulat taman no mabisina. Una yun aya. Kasla saan kayo umat ang makapangan no awanak. Anya nga min ayan ay takit kita am dita silpon mo kunak nay. Addalakit kita dito Lazada. Una yun aya. Anya maninday ta. Inton kwan, undi order kan tumanan. Apay nga men, kat kwartak mati pagbayad ko. Saan ko mat-adawatin kan ka? Anya? Kurso na dakla unay daytoy sandal ka. Kan daytoy blouse asabong-sabungan. I-check out ko man. Alala, order kang order. Di ka pa'y maka-order mo't iti usar dagitan nakmaw. Usar mo mo aming tiga gatangam. Hey! Dadaol at talaga ti aldaw ko kan ka, Danilo. Di ta ka man launan. Kunaklakit din no asino dahito nag-text. Rider mo't gayam ti Lazada. Oh, abay. Aslasaan ka makaidna nila. Mga no adda kwartam lakay. Pabuludan nakman pay lang iti 400. Anya? 400? Pangalaak nga iti 400. Kadyak pa'y naala ti sweldo kaya ayan di mang tunay. Anya? Ano maya ti 400? Pagbayad ko kumaiti pa umay a parcel ko. Kunak nga min no 1 week ti urayan. Ngam ni 2 days pay laang ngam addan. Dahita ti bagbaking kalinda. Sakbay ngamin nga agorder ka. Siguraduam nga da pagbayad mo. Sana basta latang ag-check out ka. Anya laki din aya. Hello? Asino dahin toy? Hello, Mare. Siyak day toy. Ni Kumarim Linda. Ay na, agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Ha?
Dinawat ko tinambar mo kin ni Marie. Ada ka kadidita tersenam ina. Wen mare, adag lang dito tas anak mo't anapan nag-purchase. Ang mga numabalin apakibayad mo pa ilang ti parcel ko. Awanak ngamin dito'y balay. Ay ijay balay mi ita. Di ka madanagan. Taapaman ama kasang petak intun malam. Umay kumadlaalaan. Kun bayadak madlaang ti bayad mo. O sige, nalakag lang mo na kasarsarinta. Bayadak ti parcel mo. Ng pang-aasim taw may mumatlabayadan kanyak. Mano ka di dayjay? Sa anak asigurado kumare. No saan at 380, 400 siguro. Okay, fine. Bye! Da kayo matgayam, tata. Anya gatangan nyo. Ay, lakwan nakman iti sigarilyaw. May sakaha. O sige, mabit lang Adtoy tata. Un gayam, nagnakayo ka di balay dalinda, tata? Ha? Ay, un Naggapuwa ngamin iti balay. Iso nalabsak iti balay da. Anya? Nakasikawil mo't ngagsilsilpon iti balkunda. Anya? Awan nga ti plano na nga umay mangalay ti parcel na? Apay, ada pinabayadan na kin ka parcel na aya. Ada tata, 400 ti binayadak. Inkarinang umay na alain iti malam na dayjay nga aldaw. Nga maging gayta, awam mo't nilinda nga umay ang nagparang. Ay, patyum dayay. Awan lat amok iti daya babae. Sikahan ti mapanmangdanon kinkwana di balay da. San mo ang mauray dayay nga umay dito tirsinam. Kunak tumay, hanya laki din aya. Adamanan nag-text a rider. Adang pagayam di may isang order ko iti Lazada. Ay. Anya? Ay unay ka daytang order mo, Linda. Ha? Awan lang arudan ti makukwartam. Ngam order ka pailangan nga order. Kunak nga rod no 1 week pa iti urayan. Ngam ni agdamot tang tinag-text. Ay, makamukay ti biyag mo. Nakalaling kanto nga may nga agorder. Na impag kumama no at trabahom. Anya? No kasta nga ado ti kaya mo nga gatangan ito online. Naska na manggag ka. Adda ka lang dito nga agtugtugaw. Sakit. Adtokart ka nga adtokart. Diyos mio garapon, marimar. Una yan. Kasla saan matan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Gapo iti kasta pa nagsasaom si ka, Danilo. Apay, awan mo't ti mading ibagbagaksan aya. Manggad ka, tapno adda ibayad mo iti Lazada. Anyat gatangam, Linda. Saanak agumatang nana. Ha? Anya ngay nga raud. Ay, nana, ang mga numabalin nyo apakibak at pailaang jay umay aparsel ko. Ha? Mapanak namin ijay ili ita. Ang mga nuawanak ijay balay mi no umay jay rider. Ay kat, mabalin mo ba't nga ibati kanyak ti bayad mau. Tasya kaun ti mang bayad into no umay. Mapan ko pa'y lang amin alaan ti kwarta pagbayad ko, nana. Iso ano mabalin, pakibak-apan nyo kumapay laang. Bayadak matlaang, nana. Ala, manu ayad ay jay. 500 laang, nana. Dagasat ton ti parcel ko dito'y. Kun idagas kumatan ti bayad na. O sige nga raud, bayadak ka. Ngampang nga asay, tabayadan mo't kanya. Una na, anya lakit din ayan. Hay, apo aya. Oh, apay kumari. Nakaununag mo tanay, tapa nagsanaay mo. Barikot ko nga rod ni Linda, kumare. Ha? Taapay? Manunalawas da ito parcel na dito nga maging gayta, saan napailang nga umay nalala, hay nako. Nailaw anak lagi din alang back up.
Anya? Kat, manungay dayta? 400 kumare. Napanin dita parcel na, tiganan siyak dito itersena. Jakmat ngamin makapanaw-panaw, tawan ti sumukat ngagbantay no kwa. Awagam Salbag a babae, namin ano nga awagan ti number na, ngam jak makontak, siguro in black knock dayjay. Anya? Amangan numasabat mo dita igigid, pakibagaman mare, umay dito ay tagisarita kami itinalapan, no di na kayat asyak ti mapan ijay, ta isipat ko ken kuana da iti order na iti Lazada. Anya, kasta timbagaken ka da iti abakla? Ay una yan. Wan kumare. Iso ano adati time mo, mapan kan ije tersena na. Ha? Saan mo nga orahin nga iso ti umay ditoy? Ay na, agong ungutan na talaga kan ka. Ay, una yan ni Mayet. No agsaw, kunamitlan no saan abayadan. Anya? Gapula ang tamayatan ti kita ti tersena na. Kas jaykit din nga agsasaw. Kat manula ang matiimbak up na iti parcel ko. 400 only. Anya lakit din aya. Sika talaga mare. No awan pa iti pagbayad mo kan kuana. Mapankalat ta. Makisarita ka iti nasaya at saan akasta? Uray sika, gaputa addan tinapintas at trabahom, kastamot ti panagsasaom kanyak. Anyan, nagpada kayon samot ten kinimayet. Anya? Ala, ibagam to kenkwana, bayadak to ti utang ko kenkwana, amangan no isula ang ti saan na amay turturugan. Lakit din no siyakla ang tinangaramidan ni Linday ti Kasjay. Uray si kamagayam. Wala na, 400 pesos ti imbak up ko iti parcel na. Anya? Nga maging gayta, awan pa ng imay, talagan sa nga urayan na asyak ti mapan iti balay da. Ay, uray siyak mo't no saan na pa'y nga umay alaan ti parcel na, talaga mapanak iti balay da. Sayang mo, di 500 ko nga imbak up ko iti parcel na. Nagalas tugali na. Kalpasan na binayadak ti parcel na. Imblock na kiti messenger. Kan agraman iti number ko. Iso adyak maawagan ka. Oo, nayan ayan ni Linda. Ha, makangag dayjay kanyak kunak tumag. Saan man na siyak ti kasjay na. Tano siyak ti makaungay. Oray baketakaon. Kabaelak dayjay nga isagunok. Anya? Order ngamin nga order, ngawan mat gayam pagbayad na, tiawanan bay na babay. Oho, bakbaketan kit diya, ngawan manaknakam na. Anya, kasta ti bagam kininana isen, kat iso lang arodan tinang back up iti parcel mo. Gapula ang tanaka-istor. Kas giant ti panagsasauna. Uhu! Anya? Kunamitla no nakadakdakkel agatad di limagasot nga imbak up na iti parcel ko. Una yun ayaday di abakat. Sa bagay, awatik latan taanyangay nga rod, gagangay ti agmenopause. Anya? Ay unay kan Linda. No daman tinagalas ti ugali na kada kayo. Si kadayta. Si kalangarudan timbayadan na, ngam si kapay ta dagalas na agsaw ti kasta. Oh, apay akastamot ti panagsasaom. Isuda ka day ti kanunungam, imbes asyak ko mga asawam. Uray pa'y si kati asawak, no nagalas mo't to galim. Saan ka kanunungan? Tandaan ang dayta, Linda. Wen Danilo! Kastagayam, ti bagbaga ni Linda itilikliko da ka. Why, hindi so tinanggag ko pagsasaritaan da jay bangi rin di kalman. Talaga pagpungpung tuten nak day jay ababay. Ay, darupam! Ha? Why, tamnuag na ka ma? Iso ti agpaback up, ngam iso pa ti agsasaw ti makapasay, retirik na. Ha? No siyak lang, ikak iti pagnakman na. Ay, talaga nga ikak iti pagnakman na day jay.
Marwam iti kasjay nga aramidin na. Wan nga raw, awan ti respeto na iti babakal ken lalakay. Payman, oray man nagsiraak iti kagudwat aldaw, tapno mapanak laeng ijay balayda. Ha! Makapangariat da jalinda. Nagatulon ti dakulap ko amang tong pakunkwana. Day tati paraken ka. Ni, apay ngay, tinungpanak matlaktan nana. Ha? Damagampay lang, no apay at tinungpa ka. Maminsan man pa'y. Anay ko. Nagpipigsamot tanday tapan ng tungpayo kanyak nana. Si kalangarudan ti nagpaback up iti parcel na. Si kapay lang ti ado ti bagbagana. Kunam saan adumandanon kanyak ti bagbagama. Anya? Sumong bat kay ti baripar ti ipasungal-ngal ko kan kaday ta parcel mo. No awan ngamin ti kwartam apagbayad mo. Saan ka nga agurdo ordal? Mawataam. Kuana na. Makapangariyat ka de. Imbes asi ka tagpakumbaba, tasi ka tinatulungan. Ngam samal, tasi ka pa'y ti sumanao itiliklikodan. Nagawa na bain mo. Maminsan pa'y ha. Maminsan pa'y nga damangag ko ngay bagbagam. Ha? Saan lang atong pati maramanam kanya kunak tumag? Umayos ka, Linda! May gayam ni Nana isingitay dito anya. Ha? Imaya, tapno pasarunuak ti inaramid na ken ka. Day tatirumbangan ka. Apa yan, kumare? Tinungpanak matlatan. Idi imawag ka kanyak. Abak-apak ti parcel mo. Nagmaya ti panlakisaritam. Kan inkarim nga umay mo alaen. Kan bayadan ti pinang-back up ko. Ngam anyat inaramid mo ngay. Mare. Nalablabas ka pa ng ti taong awan babay na. Tapno mom, kasta ti panang i-describe ko ken ka, salpag ka. Mare, pasensya ka kuman ha. Pasensya tarupam, iti kaano man, saanen ang maulit day ta panang back up ko iti parcel mo. No awan nga min ti kwartam, saan ka nga order salpag ka kidi. Di pala sikat ti alayan di rider nga ibayad iti Lazada. Tapno mabawasan ti tao nga awan babay na dito'y lubong. At niya kalakit tinaya. Adda kamit lagayam dito asidag. Gamdinak man la inarayat itay tinungpanak dagiti awanan bain. Ha? Anya aga pong arayatin ka? Anya? Husto lang day diyang inaramid dakin ka, tapno agnakam ka man. Unay kamutan. Ala, ijay ka lang ruar. Tambangan mo at dapat isumarunong nga umay mangtung paking ka. Tapno mamimpinsanan. Imay ni Nana Iseng, si maruno ni Mayet. Amangan mo at dapat. Nagsakit lang arudon day ti rupa. Ngam kastapay lang ti bagbagam. Ay nalindaya. Saan damot siguro ang makaungot king ka? Akas jay? No ammom ti makisarita iti nasayaat nga uray awan pagbayad mo? Ha? Saan man ngamin? Taawan lang arudon ti pagbayad mo, ngam sikapay ti addaganas na nga agsaosaw. Tinungpada kalakit nga raw. Inkarkaro da pa'y kumaa, tapno agnakam ka mamimpinsan. Salpag ka. Anya? Adal day takin ka. Ano awan kwartam? Lapdam data imam nga agurde order iti Lazada dita. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.